Gasa, itibiyag. Di napalabas, nagbaligi ni Don Juan anangagaw itidaga ni Pablo. Iso ang nagdesisyon ni Lerma ang aramidan na ti amin, tapno masubli na tinasao alote. Nagpakada nga rod ni Lerma ken amor, kat linapdan tinaud-udi, ngam di na naigawid daytoy. Simurot nga rod ni Lerma iti grupo da munar, ket disidido daytoy ang nakikapang kadakwada. Malidayan mat da amor kan Septina, gaputa nagsisinadan nga aggagayam, ket di da amo tinapanan ni Lerma. Naaddaan mat iti relasyon da Lerma kan munar, banag ang nagsakitan tinakam ni Gemma, gaputa gusto daytoy kin ni munar. Iso aginundawayan na ti panag-ensayo da amang bales ken ni Lerma. Ita papagayam, denggen tayo ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. 3 Friends. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Talaga akurang ti panangisuro da kan ka, Lerma. Nakapsok dagiti danog kan kugtar mo. Siyak mo't ti dumarop kan ka, ay! Anay ko, Gemma. Nagpigsa ka talaga. Bumangon ka! Kat darupan nakmat. O, to'y pa'y... Day tatirumbang ka na. Dito yan nga irwar ko ti sakit tinakabpukan ko. Mana! Uston, Gemma. Diyan kabalan. Kas lamapuksak ti angas ko. Oh! Lerma! Lerma! Oh, saan samot tan nga agang angas? Palalwak samot tinangkabilakan ko na. Lerma! Lerma! Munar! Tulungan na ko, ma'am! Munar! Abay ka ni Gemma. Abay, ano ni Lerma? Agin insayo kami. Nung kilaat mat anapukaw tiput na. Gemma, anya tinaraman mo kinilar na. Apay asinubraan tinangkabil kan kwa na. Manang Elo? Amangan mat, no adra ti parikot mo. Iso nga inaramid mo na ito kan kwa na. Manang... Agpudno ka. Amo mat, adyak kayat nga dagliblibak kanya. Pakawanan na ko, ma'am, manang. Nung aklunag, nasakit tinakam ko kinilar, ma. Gaputa iso tinayat ni Munar. Anya? On, manang. Dahi tatipod no. Nabayag nga agayatak kin ni Manor. Hindi nakpagan ano. Iso nga idinaamuak nga agayan ayatdan kinilar, ma. Nasakit tinakam ko. Iso ginundawayak ti panaginsayo mi anang balas kan ko na. Gaputa amok nga awan ti kabailan na kanyak. Jak laing pagarup akas tagayam, Gemma. Gamjak umanugot itirayta. Agpakawan ka kini Lerma. Sakbay nga adarumso aparikot. Uwan manang. Pakawanan nak Munar. Ngampanag ko na. Katnaskan nga aramidak na ito'y. Oh, Nasakit para kanya. Ngampanag ko na. Katnasaysaya atan nga agsinata. Gapo ta kagura nakmatgayam ni Gemma. Gapo iti relasyon ta. anya. Yung pangasim. Asan ani Gemma tagbalin atuban ni relasyon ta? Maawatan na amor. Saan tumatla na ragsak ti relasyon ta? No adda gumurgura kada ta. Wala. Awan tim aramidak. No da ito ti kahit mapasamak, Lerma. Ngam sapay ko ma. Tagtalin na ita na singat iti tunggal maysa. Owan, amor.
No datan tulad ta, ipara iti tunggal maysa. Agsabatan tulad ta. Ipamaysa talaang ti atensyon tayo ti grupo. Tapno agbaligi tayo. Kadag iti na plano nga isayang kat tayo. Mayat! Kastoy kumaa na yun. Umininom ka manan ni iti anak. Anya ti mayatuan? Dakkel tin kam ti planta tayo. Iso abumaknang tayo iti husto. Ba nag-ajak pakaragsakan data? Ane, dadaal ka din ti ulom kandida. Bumakbak nang tayo. Ngam saan ka amaragsakan? Gaputa di mo nagrigatan ti farm. Gaputay naghumam lang. Ane, Aging kakadita. Kat saan ka amakonsensya iti inawid mo? agtal na ka no awan ti bagam kandida. Buwisit ka hindi. Mangdadaal ka iti oras! Agyaman hak. Gaputa, sinarungkaran akmanan amor baraw. Uwan tata. Gaputa kayot ko tagpakata-kata kayo. Ha? Apay baraw? Sa dino ti papanam? Tata, may destino akiti adayo a lugar. Kadya ka mo, no kaanon to ti panagsublik manen. Umayak agpakada tata, tamang nururayan nyo ti panang sarungkar ko manen kada kayo. Ay na, agyaman ak unay baraw ka. Ay. Tata, amangan no sumangpot ni Lerma. Pakibagayon tulat to kuman. Asipod pinanawan na. Saan akong anagayat? Gaputa isula ang tiinayat ko. Uwan baraw. Kat agyaman ak unay iti kinapudnom itanak ko. Ay, nusa din mo nga minayat tinapnapanan ni Lerma. Juan, adala kayat ko adamagan ka. Kat sabay la kumata din ang paglibakan. Apay, anyamanan taeta, kandida. Pasaray di ka matatao dito'y balay. Kat kanayon nga addayaw awid mo adakal a kwarta. Ket? Di ka katimaragsakan, gaputadakkel ti mayaw awat ko ken ka. Ket sabali pa dagiti dultulin ko iti bangko. Diyak amo no pagkapgapuan da kita, Juan. Iso adyak amo no maragsakan akwan no saan. Ado tinegosyo, kandida. Dakkel ti mapaspastrek dagiti negosyo. Iso asan ka kumanamas daaw no paggapgapuan dagiti riniw-riw apirak ngayaw awat ko kan ka. Sanak nga ignorante. Tapno sanak ang makadlawan. Ngamda ito'y tibagakan ka. Di ka unay, gaputa amang ano maisagmak ka. Kat day tanto ti pagbabawyam. Ho! Awan ti dakes nga ramid ko, kandida. Iso nga awan ti rumbang apagdanagak.
Nabayag adi ka nagpaspasyal dito iili tayo barok. Kat amom ka day. Sa bali itang timadmadlaw ko dito. Ha? Apay ka di, tata. Ay na. Dakla kumakayat dag sa ubaraw. Ngam, talaga sa bali timadlaw ko. Tata, Pag-asimbaro ka. Kasi kalaang ti pangibagak iti obserbasyon ko. uwan tata. Saan kayo ang matanagan? Mom, talaga nga ito tinagbaliw iti lugar tayo. Sa baalin ti ugali dagiti daddo mababaraw. Agraman dagiti agtutubaw. Panagkunak gusto ko sarda iti maiparit nga agas. Ah? Nadlaw yung matgayam day, tata. Uwing baraw. Kaputa makikita tinagbaliwan dagiti tao diti lugar tayo. Kan maysa. Kasla awanan ti talna diti lugar tayo. Iso kabuteng pa yung nagpakarabiin o daduma. Uwan nga ro, tata. Ngam sana bale. Taas asikasuandan day ta aparikot dito yung lugar tayo. Madamati investigasyon, tata. Talaga diti sirok ti ponti kayo. Ti paborito mapagtugtugawan, Lerma. Uwan, Munar. Aywan gayam. Nasehat ka din, Tiriknam? Uwan, nasaya at matan. Agtugtugawak lang ditoy. Gaputan na lamiis. Kan makapagpanunutak iti naimbag. Ha? Pampanunutak. Noan niya nga tati na ikari agasat ko iti biyag. No apay nga ta. Ana isarungak iti reto'y alubong. Anya? Kan pampanunutak. No kasanomat nga ta ni Don Juan. Sigurado na ragsakan. Gaputan nagbaligi iti panangagom na iti lote ti ama. Nung addan to ti aldaw na. Talaga ka di nasakit Tiriknam kan kuha na, Lerma? Wen, katbayat ti kadak ditoy. Napanunod ko nga ang mga nosyak tinaikari amang bales kan kwa na. Iso anasarakan kayo, Munar. Lerma, baknang magaya ni Don Juan. Wen, baknang gapo iti kinaagom na. Sigun ka dagiti nagdamagan mi. Ado tinegosyo na. Ken isutakin ko ko iti dakkel ng establishment iti sentro. Anya? Wen, Lerma. Dahita tinatakwatan mi iti panagpaliw mi. Munar, mabalin ka di. Arautan tayo ti establishment na. Patsak nga ado ti pakairanudan tayo iti daytang establishment. Kan maisa, tapno mabales ko dayjay a Don Juan. Sana siyak tagdesisyon iti dayta, Lerma. Iyuman tayo nga muna iti pangulo tayo. Lerma, agsagana ka. Gaputad dati pag natayo nito, Rabi. Ha? Sa dino ti papanan tayo? Rautan tayo ti establishmento ni Don Juan. Anya? Saan ka ni? Ngay suti kayat mo. Kan maysa, naira nang awanan lagi ti usar tayo. Iso kapilitan amang raot tayo iti pangalakan tayo. Uwan mo na. Patsak nga ado ti pakairanudan tayo ijay. Wen, Lerma. Kat alaan tayo amin, amabalin tayo nga alaan. Awan ti ibati tayo nga uray maysa. Kwarta, wanoan niya ladita. Aglumang tanim bag, Lerma. Ang mga nuad na makakita ka data dito'y. Uwan, Gemma. Ngam na uli maganti aglawlaw. Amangan no adalang tidwa,
Wano talo ang nagbantay. Un nga ron, ngam agsipot-sipot kalat na. Uwan, ayan nga tanda mo na. Apay nga taadida agayam. Ang mga nagpalpaliw damay. Wano agkit-kita day ti gundaway, tapno makastrak ito nag. Agsensenyasan da mo na. Umay ka, mapantay jay ayanda. Munar, ado ti kwarta dito eh. Umay ka tatulungan na kamangala. Well, Lerma, nga magsipot ka na imbag. Amangan mo dati tao, at di tayo mo. Ada tao. Karita nga, pumanaw ta dito yan. Aglamang ka lang dita, Lerma. Bay ang mga munag, kasyak ti makamukan ko na. Anya, Umasitigan dito, Lerma. Agsaka na kalita. Katulungan na kman niya mang timapasanak. uwan mo na. Una ak ti lalaki, sakbay ang makasidag katata. Aditan. Yan ka! Lerma, adita, natumbat ti lalaki. Awanin po na. Gundaway tatay ito na bumanaw dito eh. Darasan! Hello? Andi? Ang dati ng circuit establishmento. Sana mabalin na ito eh. Sana mabalin na nagbaligid na kita at tao. Sinalbag. Apay ka di, Juan. Asino timawag. Himawag ti may sa gwardya iti dakal nga establishmento. At nakano nakastrek nga tatakaw. Kadadangran pa yun ti may sa kadagiti kakadwana. Anya, Wen kandida. Buisit na kita nga tatakaw. Sana mabalin nga balik kita. kat kasano nga rutan. Anya ti aramidam. Masapul arumwarak. Saan? Di ka rumwar. O mga numaysag makalang kat ad-adda aparikot na ita. Buisit. Buisit na talaga. Agkalma ka lang. Awan ti mapasamak no agong ungat kalatan. Umawag kalangan kadagiti pulis, kat agkid daw ka iti tulong. Munar, ada pulis. Amahan no awan ti kabailan tayo kadakwada. Un nga ron, kasano day ito yun? Makipinpinalitugan na giti kakadwa tayo, Gemma. Saan tayo ang mabalin na agpaputok? Agpaliw tayo nga umuna. Un, Awanan, Munar. Talaga amang rugin tirangat. Kasanon, rumor tayo ka din. Well, Lerma, agkita kayo ti mabalin tayo apagnan. Adda ti fire exit ijay. Gemma, mabalin nga iso ti pagnaan tayo. Ngam agan na tayo laang. Amangan no ada makakita ka na tayo. Naimpaglakit tinta nakikoordinate dagiti pulis kada kami asultado. Talagaan nasisiglat dagiti kalaban. Di da kaya ti agpaati ho. Tantaniak na puntaan. Tinasayat. Aglingid aklaan dito'y. Katno kasapulan at pumaltugak mate. Aramidak. Talaga didaksada nga na. Dayay. Nagtaray iti makanigid. Paliiwag ana imbag. Sakbay apal tugak. Gemma, awanan na kita kakadwasa. Amangan lupin mahal ket nagsublidan ti pasdak. un nga ron, manmano ti mangagtan akanal buong dagiti paltog. Pumana to dito yan. Sakbay na dati mapasamak asan ang sayahat kadata. Un mo na. Aguri ka. Saan asimurot kadata ni Lerma? Sa dino ti ayannan. Nagpaiso. Diyak na si putang sa dino ti tinurong na itaya.
Ngaran. Sige, pumanaw tang ditoy. Awanan di makita kadagiti kakadwak. Pinanawan dakon. Iso ang masapul ang nasiglatak. Masapul ang makilabanak. Tapno sa anak ang maisatmak. Ha? Adda din ang trayjaya banda. Dahito di parakan ka. Ah! Talaga saan ngagsardeng dayay amang papalto kanyak. Ijay tinagkapuan tinagpaputok. Aginayadak. Umasidagakan ko na. Nasaysayat no sumuko kalatan. No di mo kayat nga adadakas ang mapasamakan ka. Inasit kanak. Anya aga po, asumuko. Dahito iti paarakan ka. Ah! Talaga saan ngagsarda nga. Mapilitan ak amang paputukan ka. Ita, ado'y di parakan ka. Oh! Gagayem, di liwayan na denggan ti pagibusan ti makalawas aserye tayo, Ana Pauluan. 3 friends, dito'y drama tayo, gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.